Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju o turizmu Destinacija Hrvatska. Pozdravljamo vas iz Zagorja, našeg današnjeg domaćina, a ovdje smo kako bismo s našim Goranom Milićem saznali nešto više o tome što sve Zagorci čine kako bi privukli turiste u svoj kraj. Ali nešto više o tome saznaćemo u ostatku emisije. Do tada pogledajmo vijesti. Zagrebački advent u znaku orašara. Nikad ljepši i raskošniji. Ovogodišnji će advent biti u znaku orašara i tradicijskih ukrasa. Među novostima su filmski advent na Tuškancu, advent kod HNK, a prigodno će po prvi put biti ukrašen i oktogon. Milijuni lampica i božićnih ukrasa uljepšavat će grad do 7. siječnja. Osim orešara koje ćemo moći vidjeti i u Donjem gradu i u Gornjem gradu i zapravo prigodno u svim našim kulturnim institucijama, vrlo važno nam je da ćemo se ponovno, a to smo počeli prošle godine, apelirati i educirati naše partnere po pojedinim lokacijama, probati uvesti što manje plastike, odnosno ekokompostabilne, dakle i čaše i drugi asortiman koji nam je potreban na lokacijama. Više od 120.000 turista, koliko ih je lani posjetilo po mnogima najbolji advent u Europi, značajno doprinose produljenju turističke sezone. Ove godine će definitivno hrvatski turizam nekako završiti godinu u Zagrebu, ali isto tako i započeti svoju novu turističku godinu i naravno predsjedanjem Europskom unijom na jedan svečaniji način, jači, kvalitetni pristup i sve i vidljiviji, ako možemo to tako reći. I obznanit će svim onima možda koji nisu do sad vidjeli advent u Zagrebu, ali obznanit će ono da hrvatski turizam nije samo 2-3 mjeseca preko ljeta. Croatia Airlines dočekala 40 milijuntnog putnika. U utorak 12. studenog Ivanka Čandrlić na letu 417 iz Frankfurta za Zagreb postala je 40 milijunta putnica nacionalnog avioprevoznika. Jako sam sretna i iznenađena i hvala vam na svemu. Croatia Airlines prvi svoj let međunarodni obavila u travnju 1992. godine na liniji Zagreb-Frankfurt, a evo sad slavimo 40 milijunitog putnika na liniji iz Frankfurta za Zagreb. Gejmeri okupirali Zagreb. Na Velesajmu je od 12. do 17. studenog održan veliki skup Reboot Infogamer 2019. kojeg je posjetilo 100.000 ljudi. Svi oni uživali su u najnovijim gaming blockbusterima i druženju s kreatorima igara te brojnim drugim sadržajima. Na samom sajmu izlaže više od 200 izlagača iz čitavog svijeta. A ono što je posebno zanimljivost ove godine je da smo uspjeli privući posjetitelje iz šire regije i tu pričamo o zemljama kao što su Italija, Mađarska, Slovačka i čak i neki posjetitelji iz Njemačke. Luka Modrić predstavio autobiografiju. U nedjelju je održano svečano predstavljanje knjige Moja igra autora Luke Modrića i Roberta Mateonija. Prikazuje životni put hrvatskog nogometnog genijalca i jednog od najboljih ambasadora Hrvatske. Knjigu sam pročitao, puno lijepih, dobrih stvari, poučnih stvari. Njegov život i pokazuje ono kako je njegovo odrastanje bilo. Puno uspona, puno padova, nikad nije odustao, nikad se nije predao i na kraju ova godina prošla je bila vrhunac njegove karijere. Dobio je sve moguće nagrade kao najbolji igrač svijeta i to je priznanje Luki za sav njegov rad, za sav njegov trud i mislim da je ona jedna poučna knjiga i da ljudi mogu puno iz nje naučiti. I hvala Bogu da je Mateon imao refleks da ga nagovori da ovjekovjeće na neki način njegovu karijeru koja će biti primjer svim mladima, ambicioznima, kako se može postići ono najveće sa jednom vjerom, sa jednim trudom, sa jednim zalaganjem. On je uistinu jedan pravi primjer našoj mladosti kako se treba ponašati, kako se treba znati žrtvovati. Nakon svjetskog prvenstva bile su teške kvalifikacije, mi smo uspjeli ostvariti svoj cilj, ostvariti plasman na europsko prvenstvo i sigurno tamo možemo puno napraviti, da imamo dobru ekipu, dobre igrače koji će biti još bolji za idućih 6-7 mjeseci. Malo smo podmarili ekipu, ali opet glavna snaga, glavna naša energija su ovi igrači koji su bili u Rusiji na čelu sa Lukom i mislim da možemo ih se nadati dobrim stvarima na europskom prvenstvu. Sveti Martin na Muri nova je nacionalna europska destinacija izvrsnosti. Prestižna titula osvojena je na temu wellness i well-being turizma. Od 2006. dodjeljuje Europska komisija, a Sveti Martin na Muri dobio ju je u Iloku, gradu koji je s Vukovarom i Vučedolom nacionalni idejni pobjednik za 2016-2017. na temu kulturnog turizma.
Današnju emisiju posvetili smo važnosti gastronomije za turizam. Naime, istraživanja pokazuju da čak 30% turista dolazi u Hrvatsku uživati u odličnoj hrani. Kako se još bolje pozicionirati na gastronomskoj karti svijeta, doznaje Slavica Parlov. Lijepo naše Međimurje. Zvuci Međimurja očarali su svijet, jednako kao i njegovi okusi. Naime, međimurska popevka je na UNESCO-voj listi nematerijalne baštine, dok je Međimurje proglašeno europskom destinacijom gastronomske izvrsnosti. Mislim da je naša hrana u svijetu prepoznata zbog toga što se u našoj tradicionalnoj međimurskoj kuhinji koriste domaće namirnice, poštujemo tradicijske recepture, pratimo sezonalnost namirnica, a i mi Međimurci volimo ugostiti ljude i drage prijatelje. Vlasnici obiteljskog restorana kod Čakovca, dobitnici nagrade za tradicijsku kuhinju, shvatili su potencijal našeg gastronomskog nasljeđa i koriste ga kako bi privukli goste. Enogastronomija jedan je od 10 ključnih turističkih proizvoda kojima će se prema strategiji razvoja turizma posvetiti posebna pozornost. Razlog za to je jasan. Prema posljednjim istraživanjima čak 29% ispitanika ističe gastronomiju kao motiv dolaska u Hrvatsku. Stoga valja iskoristiti naše potencijale. Prvo, prvenstveno položaj geografski hrvatski i povijest koju mi imamo. Dakle, uvijek smo bili na križanju civilizacija, na križanju raznih kultura, na križanju svega. To se odrazilo naravno i na našu gastronomiju. A uspješnu tradicijsku priču Dalmatinske Zagore gradi i konoba iz Zagreba, koja Hrvatskoj i svijetu predstavlja kuhinju Imotske krajine. Turisti isključivo traže, kod nas barem, našu tradicionalnu hranu, okusi su im drugačiji i oduševljeni su. U 99% slučajeva oni znaju da je to drugačije nego što je kod njih. Znači, on kad dobije neki okus koji ima kod sebe, on nije zadovoljan, on želi drugačije okuse, začine, mirise, on želi doživjeti Hrvatsku na poseban način. I to mi nudimo. Uz tradicijsku kuhinju gosti koji dolaze u Hrvatsku traže i vrhunsku restoransku ponudu. 5 je hrvatskih restorana koji se mogu pohvaliti prestižnom Mišlenovom zvijezdicom. Mišlenova zvjezdica za nas trenutno znači jedno priznanje za dosadašnji rad, trud, za kvalitetu namirnice, za iskrenost prema gostima, za ustrajnost kroz godine koje smo radili. A što se tiče same Mišlenove zvjezdice, što je ona nama donijela kad je došla, donijela nam je puno toga. Donijela nam je sigurno 50% rasta prometa, donijela nam je puno stranaca. Nije bitno da li je to neki bistro, da li je to neka gostiona, ako je izvoran okus i dobar, onda je to za mene dobra hrana. I za Hrvatsku kao gastronomsku destinaciju je jako bitno da se dobro jede i u gurme restoranu, i u konobi, i u gostioni. Znači, a za to je ključ da imamo dobru izvornu namirnicu i da je poštujemo i tretiramo onoliko koliko je potrebno. Veliki pozitivni pomaci u posjećenosti i potrošnji vezani su uz dolazak Mišlenovog gastrovodiča. Odnedavno je u Hrvatskoj vodič Go i Milo, koji također ima veliku promotivnu snagu na međunarodnom turističkom tržištu. Za ući u taj vodič je isključivo kvaliteta. Dakle, ako su to kvalitetni, može biti konoba, može biti OPG, može biti fine dining restoran, glavno je da je kvaliteta i da gost koji će doći prepozna po tom vodiču dobije upute gdje može ići, kako može ići. I to u tom smislu, ta internacionalizacija tih svjetskih vodiča, ono je ono što čini razliku. Jer jedno je kad vi imate jedno malo tržište zatvoreno, kao što je Hrvatska sama po sebi, a drugo je kad ste vi prisutni upravo to, na svjetskom međunarodnom gastronomskom planu. A uz inozemne vodiče pokrenuta je inicijativa za domaće. Tako hrvatski restorateri najavljuju projekt Kravata. Kravata bi bila najmjerodavnija za ocjenjivanje zapravo svih lokala u Hrvatskoj, zato jer je prvo naše, a povezano bi bila kroz OPG-ove male, znači da imamo naše namirnice, da su to autohtona jedna priča, da poštujemo tradiciju na kojoj jesmo i zapravo da imamo onda novu vrijednost kroz to. Uz tradiciju i vrhunske restorane, neupitni hrvatski turistički adut je i organska ekološka hrana. Hrvatska je na 12. mjestu u Europi prema broju zaštićenih poljoprivrednih proizvoda. Povezati lokalne proizvođače i restoratere sljedeći je korak. I naravno da takav gost koji će dobiti namirnicu koja ima ekološku oznaku, da neće pitati za cijenu. U pravilu ne, zato što zna da dobe ekstra kvalitetu
I sad je ključ povezivanja dakle, malih proizvođača, OPG-ova prije svega sa restauraterima, sa hoteljerima, kako bi se uspostavile baze podataka, kako bi smo imali točnu sliku koliko određenih autohtonih namirnica ili općenito namirnica koje se proizvode može biti na raspolaganju turističkom sektoru i kako bi onda hotelijeri, odnosno restaurateri, kako bi imali jasnu sliku koliko im je potrebno godišnje za njihovu hranu, koliko je potrebno sezonski. A nadležno ministarstvo najavljuje i skori akcijski plan razvoja gastroturizma, koji će dati jasne smjernice za budući razvoj. Dobrodošli na tradicijske okuse Hrvatske. Dobar primjer kako povezati lokalni proizvodi i turističku ponudu je i manifestacija Dani okusa hrvatske tradicije, koja gostima nudi lokalnu namirnicu i lokalnu tradicijsku gastronomsku priču. Izrazito zadovoljni ovim projektom, zato jer je otvorio jedna divna vrata koja se zovu 365 dana u godini, kad gosti ponesu okus i miris iz vašeg restorana i iz vašeg kraja, vraćaju se nazad ili drugima najavljuju priču da je kod nas dobro, fino i lijepo. Nama taj projekat znači strahovito puno i zadovoljni smo s njime i nadamo se da će ga i dalje cijela Hrvatska podržati jer je on drugačiji u svakom kraju. Suvremeni turizam je postao industrija iskustava, a naša gastronomija se u kolažu tih iskustava ističe kao neiscrpno vrelo. Sada je važno u suradnju institucija i privatnog sektora Hrvatsku marketinški brendirati i predstaviti kao novu svjetsku gastrodestinaciju. Koje mjesto zauzima gastronomija u turističkoj ponudi nama konkurentnih tržišta? Čime London privlači gastronomade? Što Talijani i Turci nude svojim gostima? Otkrivaju nam Ana Muhar-Blankar i Ilana Pavić. Ana, prošle si gotovo sve svjetske turističke destinacije i svima im je zajedničko da puno rade na gastronomiji. Nema razloga da tako ne bude i u Hrvatskoj. Donosiš nam priču iz Londona. Apsolutno, Lana. Dakle, znamo da su gradovi kao što su London, Pariz, New York, ali i svi gradovi Francuske i Italije i takako prednjače u tome da budu gastronomska središta svijeta. To je bilo i tako je i ostalo. Međutim, sve više zemalja koje se žele nametnuti kao gastronomska središta. Vidjet ćemo prilog iz Turske koji je tipičan primjer. I zaista ne vidim razlog da Hrvatska ne bude također prepoznata kao jedna od gastronomskih središta Europe. Pogledajmo što si zabilježila u Londonu. Iako se na ulicama Londona postavljaju božićni ukrasi, atmosfera i nije u skladu s blagdanskim raspoloženjem. Rok za Brexit još jednom nije ispunjen. Premijer Boris Johnson najavljuje pad ekonomije od preko 3%. I dalje vlada neizvjesnost. No jedna grana čini se i dalje cvijeta. Turizam. Povijesne građevine i primamljivi butici privlače na milijune turista tijekom cijele godine. No, u posljednjih 10 godina London se nametnuo kao gastronomsko središte Europe, koje po raznolikosti ponude nadmašuje čak i tradicionalno superiorniji Pariz. Chinatown u čuvenom hotelu Dorchester jedan je od najpoznatijih restorana u gradu. Koga god si pomisliš, ja mogu da ti kažem na kojem stolu su sjedili. Tako da imamo od rock stars do movie stars do political people and little bit of everything. U ovom restoranu posebno se diče osobljem. Mi moramo da radimo trening sa njima, 3 mjeseca nam obično uzme da neko može da bude da izađe na floor, da bude konobar. Za sommeliere uzme malo više, 3 mjeseca nam uzme da dok prođemo kroz recepciju, kroz bar, kroz vina, kroz sistem koji radimo, onda nam uzme vjerovatno nekad možda malo i više, zavisi koliko je ko experience. Nisu samo gosti restorana zvijezde. To su i šefovi. Andrea Berton, koji nas je nedavno ugostio u svom milanskom restoranu, apsolutna je zvijezda, a sponzori se bore za njegovu naklonost. Danas je lice automobilskog diva. Perché è importante che queste combinazioni lavorino insieme, quindi un settore completamente diverso che è l'automobile con un settore come la cucina si combinano insieme perché hanno delle idee simili, una filosofia che fa diciamo, migliorare quello che è il nostro modo di vivere. Questo credo che sia molto, molto importante per far capire che il mondo della cucina è un mondo in grande evoluzione e soprattutto molto attento ai fattori del piacere, del benessere. U povijesnom središtu Istanbula, predjelu Pera,
Uz bogat turski doručak, tema je upravo uloga gastronomije u turizmu. Konzulice, možemo li reći da je Istanbul gastronomsko središte svijeta? Pa Ana, svakako možemo. Istanbul je po mnogo čemu poseban, pa tako se ta posebnost očituje i njegovoj gastronomiji. Gastronomija je jako važna za turski turizam općenito. Turska kuhinja, ona počiva zapravo na otomanskoj kuhinji, a otomanski imperij trajao je nekakvih 600 godina i prostirao se na nekoliko kontinenata. Tako da u turskoj gastronomiji imamo elemente Dalekog istoka, Mediterana, Istočne Europe, Balkana i upravo ta raznovrsnost turske kuhinje i dan danas privlači brojne turiste u Istanbulu, kojih je evo svake godine sve više i više. Tople jesenske temperature ove godine u Istanbulu osobito su usrećile turističke djelatnike. Naime, broj posjetitelja je u porastu i danas iznosi preko 10 milijuna turista, što čini Istanbul 8. najposjećenijim gradom na svijetu. Osim zbog povijesnih znamenitosti i zbog šopinga, mnogi od njih dolaze u Istanbul upravo zbog bogate gastronomske ponude. S preko 100 ugostiteljskih objekata i 5000 djelatnika, kompanija Dream jedan je od pokretača turske gastronomije, ne samo kod kuće, nego i u svijetu. There was a big misconception that our cuisine was only about kebabs and doner, and which is not even 1% of the whole cuisine. So, like regular people in Turkey, they eat maybe twice a month doner, maybe once a month kebab. So we are trying to break now that misconception that people have in the rest of the world, and slowly brands are coming out. Brands like Nusret, United, Rüya are opening restaurants in Mayfair, London, Fifth Avenue, New York, heart of Miami, heart of Dubai, and people are getting accustomed to what we really eat in Turkey. But would you say that all these famous brands, restaurants, in a way help promote Turkey abroad? I think yes, because it brings curiosity, and when people try what we are trying to offer in the international market, they become curious, and I think it's one of the best, how should I say, it's one of the best postcards you can give to somebody is actually the cuisine, because the cuisine is a culture's identity. And when people start to eat interesting things that they've never tried, and our flavors are, I say, is the biggest muscle will be the biggest muscle of Turkish tourism. And when people now come to Istanbul, they visit Ayasofya, Topkapı Palace, and then for sure in the checklist there is Nusret. Jedan od temelja turskog turizma jest visok stupanj usluge, po kojem su poznati njegovi djelatnici. As having Mediterranean culture, it is very important for us to host people. This is the main objective in our culture, because guests there is a saying in Turkish, you have a place on top of our heads. So our guests, even doesn't matter from which religion, which country, from where they are coming from, they are all our guests. And the main objective of ours is to host them like at home. We would like trainings to become like our culture all around the world, and we would like to impose it to every single team members of ours, because training is one of the most important things in the hospitality industry, and we are always having refreshment trainings, on-the-job trainings, and it is very important for us to train our well-educated people as well. A sada je vrijeme da ispunimo obećanje s početka emisije. Pogledajmo razgovor koji je zabilježio Goran Milić. Stubičke Toplice su općina blizu Zagreba. U tradiciji to je lječilište, rehabilitacija, ali vremenom to postaje izletište, rekreacija, a ljudi sve više ostaju preko vikenda, kupaju se u toplim bazenima i goste se obilnim porcijama. Prvo ćemo o gastronomiji i o strancima koji su došli ovdje raditi. Vi ste Dimitrov iz Makedonije. Zašto ste došli ovdje? Šta je glavni razlog? Prije svega, prvi razlog je veća plata. Koliko bude veća plaća, recimo, za ovo što radite kao kuhar i što ste radili u Makedoniji kao kuhar? Jedan put, dva put? 2 put. Ali kad ste naučili kuhati, koliko godina? Ja sam počeo da učim kuhanje od mojih 15 godina
I naučili tavče na gravče kad ste imali koliko? 16. A kako ste došli u Hrvatsku? Natječaj ili kako? Preporučio me prijatelj u ovoj predivni hotel. I ja sam htio da ovdje u ovom hotelu da predstavim makedonskih jela, ko što ste rekli vi, to tavče gravče. I još šta je makedonsko? Imamo isto i tako turli tava, a to turli tava je jedan miks od pečeno povrće, šta se peče u furna. Ima li razlike između tog pečenja u turli tavi ili u roru kao u Njemačkoj? Normalno da ima razlika, uvijek ima razlika. Počne kod začine i kako se stvara. Kad biste vi uspoređivali zagorsku kuhinju sa njemačkom, sa češkom, sa mađarskom, koja je najsličnija? Ja bih rekao njemačko. Zato što ste vi rođeni u Njemačkoj? Pa... Ne, nije zato kaj mi isto koljenica jedemo puno kiselo zelje, krvavice, to se isto jako često jede u Njemačkoj. Puno stvari su jako slične i iste, a neke stvari niti nema u Njemačkoj. Na primjer, mlince, to sam prvi put u Hrvatskoj čuo za to, ili kuhani štrukli, to ne postoji u Njemačkoj. Jeste imali pritužbe na hranu? Ste li platili neku kaznu za inspekciju što hrana nije bila sanitarno dobro pripremljena ili zaštićena? Ne, to se nije dogodilo. Za hranu ne, platili smo druge kazne. Opa! Ali za hranu ne. Kakve kazne? Pa recimo, na primjer, po prijavama gost mi jedanput prijavio da je našao pauka iza radijatora. U spavačoj sobi? U spavačoj sobi. I onda su došli inspekcija, našla je tog pauka koji je bio skriven i mi smo platili kaznu za to. Kolika kazna? Pa sad se više točno ne sjećam, ali nije bila mala. Recimo, pitao sam, 12.000 kuna. 12.000 kuna, moguće, lako moguće. Da. Pa sam računao da je to 240 ulazaka za kupanje u bazen, što je otprilike 10 dana ste bazen izdavali za džabe za tu kaznu. To je približno točno, da. Jeste disciplinirani i prihvaćate tu kaznu i više nema pauka? Mi smo u prirodi. Tu svakodnevno dođe nekakav pauk, pogotovo po ljeti. Ostavljaju ljudi napojnice ovdje u Zagorju. Kažu ljudi da ovdje su velikodušni, da vole popiti, da vole pojesti, ali baš za napojnice nisu navikli. Pa, ostave ako su dobro usluženi. Sve ovisi o konobaru. A kak se konobar ponaša i podnese kao prema gostu, tak bude i zaslužili si napojnice. Baš tako. Dakle, ako ste dobri, vi mislite da ćete dobiti napojnicu. Pa zašto su onda neki konobari prokleti? Onda oni namjerno neće... Napojnica se služi, ne dobiva se. Je li neko dao napojnicu nekad od 150 eura, recimo? Nije od 150 eura, ali je blizu 150 eura. Znači 100 eura? Pa tu negdje. Pa šta ste uradili? Pa cijelu noć sam radil za jedne goste. Cijelu noć sam ih dvoril, oni su baš tu u hotelu. Imali su zabavu i radil sam cijelu noć na šanku do jutra. Tako i svadba je bila u međuvremenu u sali isto velika. O Bože, pa to je za 100 eura ste radili kao da ste radili 7 dana. Sve su uzimali na sobu račune koje su god uzimali, a stvarno su potrošili i popili su dosta jako puno. I sad je jedan od njih rekao da kaj bu konobar zaslužio kad sve uzimaju na sobu. I onda je rekao, njih je bilo oko 12, svakome 50 kuna van i svako je dal 50 kuna, od njih 12 i onda tako da si 600 kuna, to mi je bilo za sad najviše kaj sam zaslužio. Boga mi su se istrošili, bolje da su u dionice uložili, da. 12 puta 50 kuna za cijelonoćnu poslugu nije bila, što bi se reklo, mala vrijednost za dati novac. Bilo je ovo sve za danas. Bićemo s vama i sljedećeg tjedna kako bismo vam donijeli najzanimljivije turističke priče iz Hrvatske i svijeta. Do tada, srdačan pozdrav!